we inspire abantu cyangwa umuntu utanga urugero ku bandi bantu batandukanye. Kimenyi Yves umukinyi umuntu wabaye umukinyi for a long time, umuntu witabira ama campaign, umuntu navuga ko nawe wafashe ijambo ku radio atandukanye kuri Flash TV turabizi, umuntu wafashe speech kuri Kiss FM akabwira abantu akabigisha, ariko right now tukaba twumva inkuru yuko urukundo rwabo ubu ngubu ruri down. Bino bintu abikimara kuvugwa navuga ko already nta muntu n'umwe wigeze abikamfaminga. Kimenyi Yves nujya gusura IG ye urasanga Kimenyi Yves amafoto yarafitanye n'uyu muyango, amafoto arahari, arafite amafoto ari kumwe n'umugore, amafoto yarari kumwe n'umugore n'umwana, kepu y'abantu batatu, just till now amafoto arahari. Ariko nusimbukira kuri IG y'uwo bita muyango Claudine, aya mafoto ntushobora kuyabona. Wicuriza ni behind ese ni iki gishobora kuba kishe inyuma y'ibyo byose. Twagiye twumva amakuru sinzigera nzana ngo nangaza ibintu nahagazeho n'amaguru abiri. It's news ni ibintu n'ubundi bivurwa n'aba influencer n'aba blogger, ni ibintu bitari official declared, bitatangajwe mu buryo buri official. Reka mvuge gutyo, twagiye twumva amakuru avuga ko umuntu bita muyango ashobora kuba yaranze umuntu bita Kimenyi Yves. Tubwiye uti umuntu bita Kimenyi Yves yagize gucya atera urundi rubuto mu wundi mudamu. Bino bintu byababaje umuntu bita muyango ku kigero cyo hejuru. Gusa ugenekereje muri reality nuko n'ubundi nubwo bano babiri batakiri kumwe, ariko uwabigizemo uruhare kandi runini yaba ari Kimenyi Yves ugenekereje bitewe n'ibikorwa biri kugenda biba hano ku mbuga nkoranyambaga. Ko Kimenyi Yves we aracyafurowinga muyango till now, navuga ko amafoto yarafitanye na muyango aracyari ku mbuga nkoranyambaga, amafoto bari kumwe kuri batatu aracyari, na ama event yose yaba ari amarelease y'ubukwe bwabo n'andi marelease yose bagiye bagaragara mu ma challenge y'urukundo, bino byose biracyari kwa Kimenyi Yves. Minisiko ko Kimenyi Yves na burakari afite ahubwo umuntu wagize uburakari kuko ari wakorewe ikosa ni muyango. Ariko bino bintu we navuga ko turakomeza tukadiginga mu one news tukareba ese what's going on, n'iki kujya mbere n'ubundi hagati y'umubano wa Kimenyi Yves ndetse na muyango. Reka ngushimire kuba nanjye no kuri Garazi Africa. Amakuru n'ibiganiro byo biraza gukomeza unogerwe na zino gahunda zose zitandukanye.